Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin, kalafeng. Kumusta kayo amin? Sapay kumata, saan kayo nga umibibet? Kadkaduan da kami latka dito programa tayo? Babaan ken ni Mang Bianong ditoy? Laughing Leos Bianong! Pukaw pa'y papagayam. Shout out iti family of Nod dita Ipugaw. Naggapo ken ni Linda Palingit mataag iti Hong Kong. Kablawak man nilakay ko ni Ruel Bizera ti Bambang Babiskaya. Ken dagiti anak ko Ethel ken Owen Bizera. Kablaaw gapu idtoy igid ti baybay Abu Dhabi. Kablawak man tinaimbag nga oras ti pamilyak dita Luswak Peñarubia Abra. Kastamot tayo ken ni Bernard Abanilla madama nga agpaspasada dita Bangged Market. Kablawak man Mang Bianong ti pamilyak dita Barangay Baselan Santa Cruz Ilocos Sur ti Tanggilan Family Cortez Family. Agyamanak Mang Bianong. Alang arudeng, intay basain na ti surat ti may sa pagayam, naglingay di tinagan Mando, iti probinsya ti Cagayan. Kasti man ti surat ti kalafing tayaw. Ken ka Mang Bianong. Naimbag nga oras yu amin dita Lady L Productions. Ilingid naklakuman tinagan Mando. Kanayon nga orayag dagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Awagan naklakuman iti Mando. Nakapagsurat akmat kayat kuman adenggan ti pamagbagam kalpasan ngayon nakisalaysay to'y pakarikutak nga umay kaw idatagkan ka. Kasto'y manarugyak ti amin, Mang Bianong. Anya ngay dayta nakasupot ng insangpot mo, Mando. Regalo ka ni tatang takasangay na yung bigat. Talaga mo't di mo maliplipatan ti kasangay ni tatang. Wen day tala tiragragsak nan. Timang silibrare ti kasangay na. Pudno dayta. Pirmi ti ayayat na tunggal kasangay na. Tamakita na dagiti kagayam, anak ken apo ko na. Isungaro daging mata nga kiti regalo para kan ni tatang. Tapno maragsakan mo't Agyaman na kiti panang ipatag mo kini tatang ko ha. Siyempre, amak mo't ti amam. Isuan na patag-unay kanyak, bakit? Para manumot lang nga iti igatang ko iti regalo para kan kwa na. Gat daytan tiragragsak na. Itata nakapanawin dagiti bisita yaw. Itad kun dayto regalok para kada kayo tatang. Nay, anya nga dayta regalo, baraw?
Lukatan niyo, takitain niyo, tatang. Sige man. Sapataos. Wen tatang, lukatan niyo dahil takarton atap no makita yaw. Ay na, apaw, nagpintasin na sapatos. Talagang amom ti size ko Sigo din ang gumatgata nga kiti sapatos yaw, iso nga amok ti size yaw, tatang. Ay na, agyaman anak kaw. Magustwak unay da ito'y regalong para iti kasangay kaw. Oray may salaang ti manugang kunukas kang kaman daw. Ni tatang may, mga no adama ko na ni abirat punsaw no mangig na kayaw. Mawan mo ti sabali akayot ko asawon iti imbagak. Tatang, agawid kami, kadalore. Ay alawan barok, agyaman nak iti umayaw. Nay, kabarbaro mo ta sapatos da ita. Ay wan, rinigalwan nakman ni Mandaw. Nagpintas nga rod asapataws. Nanginapay da ito'y ta original. Ha? Magusto ako na da ito'y regalo na. Tatang. Ay, sige man, ta isuot ko to'y sapatos kaw. Ta sikaman ti mangibagan no bagay kaw punsaw. Ha? Ay na, nakarkarumanin at tumaraki akano kastoy ti sapatos kaw. Amo talaga ni Mandaw ti regalo na kanya. Pasikat at talaga da jaman daw. Kaya't na tagpabanglo kini tatang. Anya ka din day taasasawang punso. Talaga mo't namin. Naglaing agpasikat da jaman daw. Kaya't nang ipakita kini tatang nagalgalante ngam siya. Saan mo't siguro, punso? Anya asaan? Kasta nga rudin dar aramiden na. Kaya't nakaparupaan jay lastog nga abirat ko. Ala day toy. Lagsingpot tupay ni Bayaw Mando. Anya na singpat? Sip-sip ko naman Iso kumpormi mo't ng timay itid na kinitatang mo. Sip-sip amanugang. Nalaing agpalapad iti papel. Nala, husto day tan. Nakaadukan iti na ibaga, punso. Saan anasaya ti kasta pa nagsasaom? Talaga mo't ngamin. Apay ngamin nakaabirat ak iti sip-sip Nan, yag mo man dyan intid ko, hindi ka laman ng kwarta. Ha? Apay nga alaom, kat intad mo lang arudan kanyak. Inagmod gumatang iti itid ko kinitatang mo Ha? Narigat mo, nojak ikan ni tatang mo. Sigurado ako na nang tumanan nga imutak. Gapo iti palastog abayaw mo. Si kalaang mo pampamunot iti made, punso. Ik kami ti sabali akay papanan ti panang regregalo ni Manong Mando kan ni tatang. Asino, ti asawam kada kami kinimando. Kat si ka Adula amin adamdamagam. Apay nga raw, aday dya tao ti isakit mo. Imbis asyak nga asawam. Gapo ta advance day ta panunot mo. Si kalaang tagpampanunot iti made kontra kan ni Manong Mando. Agparparikot ka iti saan met aparikot. Tatang, di magasak ta, iyig kumanda ito'y ginatang ko pantalon kan polo yaw. Gimatangak pa yan iti kalugong yaw. Ha? Nay, apoy ngayon katangan na kiti kasta. Maudi ka din nga aldaw ko dito'y rabaw ti daga. Ni tatang may tila pang panunutan na. Tapay nga ron nga ikanak iti kasta nga. Nalipatak lang amay na binitbit dagito'y idi kasangay yaw. Iso nga italang inyig ko. Kasta ya. Oo, tatang. Para kada kayo dagito'y. May na, agyamanak nga ron no kasta. Isuot yun tuman ta kita agtatang. Alawan, isuot kong tao. Sige tatang. Ibagayon to no anya piti kayat yaw ta gatangag man para kada kayo. Sige, tapaidulin kaun. Ipadasyo pa'y tatang. Ipadas kong tulat na numalagip ko nga usaran. Oray dayta kalugong yulaang ti ipadasyo tatang. Sigurado bagbagay yu dayta. Ay na, saanan, ang mga numarugitan. Idulin ko pa, ibaraw.
No ni Mando ti mangtid kan kwa na, ipadas na dagos. Excited ang mga awat. Ngam no siyak ti mangtid. Kasla, wala lang kan kwa na. Apay nga amasurun ka. Kasano ajak masuroon, kat kasla kay kayat na ni Mando ang manugang na ngam siyak. Ay na, si kalang tiyag pampanunot iti kasta. Madi ti managatap launay. Saan anasaya ti kasta nga ramid? Naglaing tumot ngami na sumipsip dahi di Mando. Ha? Sipsip ang manugang. Kaya't napagparangayon ang nagalgalante, kan nalalaing ang manugang ngam siyak. Ay, Na. Hoy, Lore, agsasawag pa lang. Panawan na kita. Ay na, makauman day pa nagiw-ngiwat mo, Ponso. May sakabat nga asawa? Nagnadlaw amas pagpaboram di bayaw mo, ngam siyak nga asawam. Agsaksakit gayam tinakam ti abirat ko kanyak mangbianong gaputa kasla kanaw napatpatigak ngam iso iti katugangan may. Jakman ngamin ammo kini katugangak ta kay kayat na no siyak ti mang regalo kan kuana. Idinto ta kasla wala lang nun abirat Ponso ti mang regalo kan kuana. Kahit iti may sangal daw. Aber, papanam. Mapanak man ni Jedaya. Ay, kat dumagas ka pa ya. Agkapeta pa ya, aber. Saanin? At damakapyanagan ka ngayon luto ni Ipagmaw. Umay mo matramanan Saanin? Ang mumot ni bakat ko dagluto iti kang kanan. Sa balilat tamat ati luto ni Ipagmaw. Nay, anyat kayat mo pagparangay? Nalalaing agluto ni Perlangam ni Loring asawak? Sana kasta ti kahit ko asawa na, bir. Naglaing dang aglutong agpadpada. Siyempre, agdumamutlat tatitimplada, Amo ka? Kayat mo man rin ang pagparangayin ang nalalaing agluto ni bakat mo, ngam ni bakat ko. Ala, tapno awanan tim ako na, kasla awanan tim baga, kaber. Mangipanak to lang arudan ni Jayanda katugangan ta. Aha, mangipang ka, iti ayanda katugangan ta ako na. Wala, para manakman itakin ni nanang. Sip-sip. Nagkaroon. Pirmi ti libi natin malikaw. Sapay ko na nasipsipak. Anyat mapaspasamak ka ni abirat ko. Madlaw kaguranak ni abirat punso. Pag ko naamat, Madlaw iti panagsasaw kan gargaraw na. Kaslad da gurguraan na kanya kajak maawatan. awan mo't siguro, panunot mo lang dayta. Jak man na mo. Kastami na talaga ti marikrik na. Kasaritam damagam no anya ti gurguraan na kan ka. Sige man, kasaritak taw. Bareng no sangwan na ka. Sangwan na kamot siguro, basta mapankan to iti ayan na. Sikan ti umasidag kan kwa na. Sige man bakit? Ay yung gayam. Insagana mo dya itad ko kadatatang akan kanag. Wan, day talamang bagkatan ti kwaam. Asino ti mangipan? Sikawan no siya? Si kalaangan tabantayak dagiti ubing. Amangan no mapanda pa ija kalsada. Naimas dahito inyag mo akan kanan, barok. Hinaimas ngamin na talaga ni Perla ti nagluto, tatang. Ay na, magustuwag kami di pa naglutluto di anak ko kahit. Naimas at talaga. Agyaman at magustuhan nyo, tatang. Ayan ni nanang ngay? Nagudaw. Iparaman kuntukon kuha na no sumangpad. Kaya't na ngamin di pa naglutluto ni Perla kahit. Agpadadakan ni Lori nga ading na analaing nga agluto iti kankanan. Kastaya, tatang? Wen! Danggayan nakman nga agkape. Kapian tato inyag mo akang kanay. Kalkalpas ko lang nga nagkape tayo mayak, tatang. Para kada kayo talaga daytakan ni nanang. Impenag kung tinangan ni Jay Balay, Malangaraw, buyan nakamangan. Ay, malas ni nanang yaw. No awan ti matanda para kang wana.
Sana balay, tamang iyagak manan no maibusyo, tatang. Oh, rama naman no, naimas matlaang dito inluto ka kang kanan, Lore. Sige. Oh, anya nga eh. Naimas ka di matlaang. Naimas mo't. Makapasamot lang nga tayo ti panagraman dananang kantatang. Nang runa kinitatang. Tsaka mo Amo na ngamin tiraman ti lutluton may kinimanang perla, no may papan iti panagluto iti kankanon. Ay, kat sa bali mo tiwagas kong agluto Sigurado kay kayat natin inluto, tanaimas da ito eh. Aguray ka man. Nagluto ka kadilaeng, tamangipan ka iti ayan datatang? Oo na, nagluto mo jay sip-sip nga birat ko. Diyak to atiw kan ko Ay na, apay ngamin ay ang makikumkompetensya ka ni Manong Mando. Sa anak makikumkompetensya. Jakla kayat ti agparang nga imot iti imatang dagiti dadakkel mo. Apay ngay, di yung garawon dahita kang kanan nga inyag ko, tatang. Ay kwa, napsugak pa nga ben. Nakaadwa kiti kinan ko iti inyag ni Mandaw. Kastaya. Da kayo ngayon, nanang, aramanan niyo mo dahita inyag ko, Wen man, narigat mo't isnabak dayta grasya nga inyag mo barok. Sige, nanang, ramanan niyo, da kayo man ti mangibagan, no, naimas mat lang dahita inluto kakang kanan? Sige. Anya ngay, nanang, naimas. Si kaman ti maraman ponsaw. Nadadaal nga min ti panagraman ko tanang anak itay iti sinam 8. Kastaya. Sige nga raw. Anya ngay, tatang. Sino tinagluto di tayo punsaw? Saan nga minakasto di pa naglutluto ni Lore? Naimas ti luto di burida kao. Agpadadakan ni Perla amanang na. Naimas ti pa naglutluto da iti kankanan. Apay nga yakasto da itaw? Awan imimas na. Anya? Nalabait nga dala ang tinaliwaya da nga ingkabil nga ingredients na. Iso akas lakurang tiraman na. Anya kumangay araman ti kayat yo. Kas ijay inyag ni Mandaw. Nagimas da ijay. Iso ajak sinardangan nga aging ga iti naibus ka. Makasipsip pa ang ulakon, Lore. Hapay aya na po tunay ti ulom ang nagawid. Kasanukat makapabwisita talaga. Sino aya ti kasurun mo? Dayyaman doa. Makitaklaan ta talagang ay kakaon. Hoy, Ponso, agtal na ka man. Awan ti madingar aramida ni Manong Mandukan ka, tapno kaguram. Siguro, ada ikabkabil na itid na kadananan kang tatang. Iso akay kayat damanugang. Ay na, agsao ka manon iti saan ang nakapapate. Gapo ta amin nga itid ko kadakwada kat reject. Sanda pang pansinin. Nilatan mando ti kay kayat na. Just kikid day. Diya kamukan ka. Adula amin na di mo pagpupudutan. Parparigatom lang ti bagem iti kastangar aramidaw. Kaguran unay ti abirat ko, gaputa siyaklakanaw ti kay kayat dagiti katugangak, nang runa ti katugangak alalakay. Awan mo't panggap ko makikompetensya kini Ponso Mangbianong. Ang nalaos talaga tigura na kanyak. Tunggalada itid ko kini katugangak, kayat nang artapan Mangbianong. Anya ti panagko ng Perla. Magustuhan nga tadatatang kan nanang, no litson lang nga nababaw iti irigalo ta kadakwada iti wedding anniversary da? Lakit di ta sigurado ayawis ni tatang tipan nakaselebrar ti wedding anniversary da. Sige nga raw, agurderak to lang iti litson para iti anniversary da. Ala, sika ti makaamula kay.
Sigurado na ragsak to dagiti bisita da ken ni Nanang. Taad dalitson asagana. Nasapak ngay may tatang, taig kumanda ito'y talo aletsyon na manok. Imbagla ama inayon iti sagana para iti wedding anniversaryo kininanang. Agyaman akbaraok, nagtaktak ka pa lang anang yag. Ado mo't tinalutaw. Isu pa yung tatang, ragsak ko na amang tad ka na kayo. Tatang, pangedisyon mi diti litsyon na baboy ng sangput may. Wow! Adalitson ababoy nga inyag mau. Uwan tatang. Diyos kay. Umay kapunsaw, tulungan ta ni Mando amang iplastar iti lamisaan. Tilitson ababaw nga inyag na. Apay ngay nga dakalatan dito likodan ti balay. Sumrot kan tamadamdamalaeng pananganon. Si Mang Pueton dagiti sa nga ili ni tatang. Maluksawak, Lori. Apay manon aya. Agasang talitson manok di inyig ko. Tiamok, nalamang akong da diyaman do. Ngam, litson baboy kit din di inyig na. Insulto kanyak na Lori. Anya? Kat ti may sapi ang makapainsulto. Insuot ni tatang diya regalo ni Mandoy di birthday na sapatos. Ayam, di naman la insuot mo di pantalon, polo, kan kalugong inted ko. Insuot na nga tanang, di mo la nakitkita. Ita kumati pa nang isuot na ta espesyal nga daw ita. Talaga hindi akay kayat na ni Mando. Dahil jay mo't amando, makikumkompetensya kanyak. Ay, nagado nga isyom. No di mo kayat ti umunag di tabalay da tatang. Siyak nga rod ti umunag. Mabisina kon, Ponso. Ne, Punso, si Kamat. Oy, nipag. Nakainom Kamat. Basit lang, di nainom ko. Anya nga iti maipaikugan ka. Kahit ko makasarito diya sawam. Ada ka day. Ada di ta uneg. Tinasaya at umuneg ka pa'y Ay, sana. Parwaram kit din jay nalastog nga sawam. Anya? Ala, parwaram ni Ponso tag pinadas kami man. Ay, bayaw. Madinsamot ti tama ti arakan ka Agsapsapul ka mo ni tirire. Parwaram kit din jay sawam tag pinadas kami man. Ipakita natin kabalan na. Wano, ang mga sumipsip lang ti paglaingan na. Ay, tinasaya at agawid kan. Ingka iturugan, tama din ti jar mo, bayaw. Naimbag, tanapaawid mo na abirat Punsong. Barang nagawid din Madingamin at talaga ti panagsasauna itay. Mando! Sip-sip ka! Nay, adapay mo't di tarwar. Ay na, kunak no nagawid din. Nalabas ti kinasip-sip mo! Asus, uburan naman ti bubong tayo. Naglupa ka Punsong. Hindi pa dagiti sarming ti mapuntaan na. Agawid kan Punsong. Nakainom ka. Di mo urayan apabarangay ka. Kat dagiti tanod ti mangipanaw ken ka diti paraangan mi. Lastog ka! Sip-sip! Diyak mo ti bagbagam. Talaga naman nga may nasip-sip ka. Iso kay kaya't ni katugangan ta. Anya? Dinagirot mo siguro ni katugangan ta nga. Iso kay kaya't ka. Diyak mo ti bagbagam. Aglabas kan! Agawid kan ta di mo kabailan ti aramid ken kanusyak ti mapunuan! Manipod iden, mangbiyanong nagbalin kamen a mortal enemy iti abirat kao. San kay baga na sipsipak, ta kay kayat nakanaw dagiti katugangan may. Likliklikan may titunggal maysa no daytay
agsabat kamain, talaga nga agkinabil kami. Diyak ngamin magustuhan ti tabas ti panagdildila na. Nakarkaraon ti gura na kanyak, tasyak ti ayunan da katugangak. Anya nga ti kasayaatan nga ramidag tapno agkapya kamay ni ti abirat ko. Ta apektadaw dagiti anak may. Ta iparit na payan ti makaiayam dagiti anak na kadagiti anak ko. Iwanwan na kumamang biyanong, to'y pagayam mo, mandaw iti probinsya ti Cagayan. Pagayam ko mandaw, rugyam dita panunot mo nasaya at katao, ket agar aramid ka iti nakasaysayaat para iti lubong. No masursurom nga alagadan dayta, marik na ti daduma ti naimbag nga intensyon mo kat agbalinda mo't nasingpet kan ka. Magunod mo ti anyaman na kalikagum mo, no lakit tultulungam ti sabali a tao magunod damat ti kalikagum da. Agbalin kala nasingpet iti daduma kat agbalin damat nasingpet ken ka. Dayta ti kasamayan a pamuspusan tapno magustuhan da ka ti daduma ket agbalin nalaeng makilangan. Daytay napudno ken nainkalintegan a panangtaros ken panagayat iti pada a tao. Sabali iti panangablog simple manipulasyon laeng. Ti panangipatag ket may sa panagraem nga ipapaay gaputa talaga akayat mo ket saan nga agdala kayat mo magunod. No kalpasan latta ti amin panangipakita iti kinasaya at dita abirat mo ket saan latta mangirnad saan mo napakariribukan. Parikot nan dayta. Basta ammom dita bagem, nga awan ti dakas nga aramidem kan kuana, ken nadalos ta konsensyam. Kang runana, ti sagudayan tinasantuan na kasuratan, ayaten yo, dagiti kabusoryo, ket ipaayan yo iti imbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan yo dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawatan yo dagiti mangidadanas kada kayo. All right. That's all right. Ala, kastan papagayam, naungpot mananti oras ngayon tayo panagpapatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos diagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!